Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз базар коргон мал базарын, кой базарын, жылкы базарларын тартып киргизебиз. Андыктан каналыбызга атталып, видеону акырын чыгарыңыздар. Мына базар коргон мал базары. Базар кызы баштаптыр мынакей. Бул жагында букалар, бул жакта торпоктор сатылат. Азыр биз саан уйлардан баштап тартабыз. Кийин торпокторду, кунажындарды, Assalamu alaikum. Саан канчада атасыз? 100 доллар. 100. Баласы кандай? Ургач. Ургачы. Базар бердиби? 73 берди. 73ке берди. Şu kişinin daha жақсырақ таппай. Кам, ассаламу алейкум. Саан канчада атасың? 100. Баласы кандай? Erkek. Баласы эркек. Канча сүт берет бул? Süt yarım çelik bir. Жарым челек берет дейт. Канчанчы баласы бул өзү? Bir iki kişi balası oldu. Экинчи, үчүнчү баласы дейт. Мына дагы баа болуп аттыр. Сатылды бу. Satıldı bak ha. Satıldı mı? Yok. Kança verdi? 90'da atarız 90. 90 mingge bağ veriyordu. Ha 80 ming berip atat. Assalamu alaikum. Sağında kaçta atısın? Sağında 110 da 110 ming. Balası erkek mi? Balası erkek. 110 ming da attı. Pazar verdi mi? Berip atat. Kança? 90 bin lira. 90 ming berdi. Şuyga 90 ming berdi. Assalamu alaikum. Sağın kaça oldu? Sağ mı? 70 mi sağ? 70 mi son? Pazar verdi mi? He bazar 55 mi sağ? Pazar 55 verdi. Balası kanday? Balası iyi. Balası erkek 55 mi verdi? Sağın. Bağolukta o. Kaç oldu? 79 mu? 79 mu olduk yani? Siz kaça doğdunuz? Evet. Tura verdim. 80 min be? 80 min. Min Çarlı samuraysı koydu var. da. Ma şu yerde hem bağ oldu. Eki kara. Urun öyle sordu. Nake bu yerde bu kadar. Yakın. Yaxşı mı? Sizdeki sağ. No. Kaçta doğdunuz bunu? 120 dolar. İkinci olası. 122 balası. Torba erkek. Bazar verdi mi? Pazar berdi. Bazar verdi. Kaça? 95. 90 verdi. Bunu tarıkmança olattır. Bunu hem 120 dolar. Bunu da 120 da attı. Balası erkek ekan. Birinci keydik ham. Bunu hazır sağındar tartıp ütüp, keyin buqalar tartып çıqabız. Andıktan kanalımızga attalıp, videonu akına çekin görüңүздөр. Assalamu alaikum. Sağında kaçta da saka? 90 ming. Pazar berdi abi? Kança berdi? 80 berdi. Balası urgaç ekan. Kaçıncı balası bu? 4. balası. 4. balası değil. Bu yerde bağ olup attır hazır. Aka uşuy bağ oldu abi. Kaçaga? 88 mingge bağ olup attır. Aka. Ya, mau sini naik ke 600. Pesenannya baru mau tambah ke.
Жақшы екен, а? Жақшы екен дейм. 88 buluyor. 88 болады екен. Нарқа ке қанша да өтеді? Сату үшін қанша? 91'de ödedi. 91'de тауы. 2000 сом талаш атып тұр шуйға. Но саған кімдік екен оға? Қаншаға сатылды? 110. Қаншаға саттыңыз? 89. 89 мыңға. О, süt алуға дап қа? Süt алуға дап қа деймін? Қанша да аттыр бұна? 110 dolar. 110 da otar, 110 da otar. 110 мың да аттыр. 110 buluyor. Assalamu alaikum. Сағанды қанша да атасыңар? 120. 120. Баласы қандай? Urgaç. Баласы ұрғачы. Базар берді бе? Hazır 105 ver. Базар 105 берді дейді. Үкам, ассаламу алейкум. Сағанды қанша да атасың? 100. Баласы қандай? Urgaçı. Баласы ұрғачы. Қаншаншы баласы бұл? 6. Сағап көріңер, қанша сүт береткен? Görün herkese. О, желіні чоңға сіздікі бе? Қанша да атасы болышын? 100 да отабыз. 100 мың да аттыр болышын. Торпа ұрғачы. Базар қанша берді? 6-чы баласы. Базар сұрайлық, азыр кірдік. Емі кірдік. 6-нчы баласы деңіз? Assalamu alaikum. Sağ kaç oldu dedi? 110 da otar. 110 мың. Базар берді ау? Eyvallah. Қанша берді? 90. 90. Баласы еркек екен, а? Erkek. Баласы еркек. Қанша су береді? Желінің чоңған. 5-6 litre verir. 5-6 литр береді дейді. Қанша берді асанға? Қанша берді? 83 veriyor otar. 80. Siz қанша да отасыз? 95 da otar. 95. Баласы еркек екен, а? Şu 83 беріп отыр шуға. Жақсы. Көк тоғы. Қанша да отыр санды? Assalamu alaikum. 75. 75. Satıldı. Қаншаға сатылды? 75'ke. Мынау шуй 75 мыңға сатылып тұр. Баласы ұрғач екен. 75 мың болып тұр. Сіздер қанша да сағанда? 85. Базар сұрады ау? Қанша? 72. Баласы ұрғач екен, а? Баласы ұрғачы, бірінші баласы дейді. Садық қандай? Бел қарап қой. Assalamu alaikum. Aka sağantарды қаншаны атасыз? 100 kami var. Өкөдің сізге бе? Нарқыңыз қанша? 100 kami var. Бұны да 100 кәмі бар. Балдары қандай? Еркек ұрғачы бе? Erkek. Еркек. Базар баға берді бе? Berip atar. Қаншадан берді? 70, 80. 70-80'den береді. Жақсы. Содаңыз берсін әке, ішіңізге иілік. Assalamu alaikum туған. Саған қанша олды? 80 bin kami var. 80 мың кем бар. Баласы қандай? Еркек пе? Баласы еркек. Базар қанша берді? 70 verdi. 7-8 литр sütü бар дейтін. Garantiya da 7 litre. 7-8 литр. Siz bir tas kaç aradasın? 62 can. 62.500 berip attır. Şurada. Balası urgaç eкен. Siz kaça dodunuz aka? Boluşun. 2500. 5 ne bu pet? Peki kaça dodunuz? 62 verdi. 70 bin de attı boluşun.
Ооба, assalomu alaykum. Sağandı qanchada odasiz? Sağım 70 lira. 70. Bazar bertavi? Qancha berdi? 65. 65 beradi ekan. Yaxshi savdangiz bersin ekan. Assalomu alaykum. Saat qanchada odasiz aka? Bu 50 kam var. 50 ming kim var? Jalg'izmi? Ha. Bolasi yo'q. Yok, Narxini qanchada odasiz? 80. 80 ming. Bazar bertavi narxi? Ha, 72 veriş. Birinci balası. Birinchi balasi 72 ming beradi. Süt qancha beradi? Yani 3. gün bugün tuğan. Ha, üçüncü. Ha, en üstteki kiret. Yaxshi aka, savdangiz bersin. Qanday, yaxshimi? Qanchada odasiz endi sanda? Soğan 90 bin. 90 ming. Kecha sotmadingiz buni? Qancha süt beradi bu so'm? Sütü 8 litre. 8 litr süt beradi. Ha, yaxshi. Zarkanı süt degenler kelirsin benim canıma. Satamın deysiz, barzan berem deysiz mi? Zarkan verin. Ver. Keler. Ya, assalomu alaykum akam. Qanday, yaxshimi? Yaxshi, yuribsan? Yaxshimi? Desuqsan yaxshi. Qanchada odasiz sanda? 110 diye. 110. Balasi qanday? Kurbaşı. Balasi urg'achi. Bozor qancha berdi aka? Ha? Bozor qancha berdi? Pazar 90 bin. Bozor 90 ming.